Abrewa Kuntukuni bono nso ne de ade a. Kuntukuni no. Na nanum ne beria. Na yifra entuma tuntum. Tuma tuntum te se de yifra ye ni. On se Asante bem edwada yawada ahimfi yifra tuntum. Eni beria da no. Eni bedi da no na yifra saa entuma tuntum no de hya ase se ye na ebe kire no koye ene ye di ho afa he ti edi tuntum no ahya ase na eda wokọ ne kire achi eno nso ye eni biresem enso ye kuntunkuni eno nso kuntunkuni no enda yawada eno nso sa atoso ntisi ye hya ade na ase a ye tuntum eni birie na edu mfimfini baabi no so ye tuntum ma ye hunu se ye de gina eni bedie no okay ni ye pereso a ni ye wie ni ye yi amamre ni amanne ni inu nyina wie na afi kuntunkuni de no a ye de hya ase no ye mfa nko wie ho ni ye wie akwaside shirin okay nese akwaside nso kra na ebesi yemse 7th asese nese eye kwasiade edi anim ya ebe ya program ye ebe hya ase no maye na enu nti eye ni breda sanse ye beche wo henkese ohenkese ne kobai e ma wato anana mo nse do nti eye ni bre enye sa afahye ya ahongono so nti na kuntunkuni no enedwira enya asem ketewa ijire twanya asem ketewa santememu eniema wo ya wo niema nyina awo ba ye nyina eno na ye keka bom ne ye dwira ye ho kyerese ye dware ya boss dwira no we no kra de enye dwira na asem ankasa we de ye 50 years no nko asem ne ye be ye ti dwira ne de ne nya meduru hokra enti eye prempe a ye che ne ko seshos na wo mo sa de ba ye sa bre wo mo che no de ne ko ye no besi sa meri no aha eno ho afankasa na na ese kuntunkuni no de kai ni bra sa de ba ye friend bedie entuma tuntum na ese kwasiada na akwasida ne de ye be yi kuntunkuni na gu okay ntina nananom di we no hya ase di firi benada ya ho amamre na ese nu kwasiada ne na ese ye yi kuntunkuni na gu na ye de akwasida na enije aba ya prapra ye kuntu adentina wo se ye kuntunkuni se enipa woni beri a onkofa ade ye hire nyifa ese birisi wo ho ane kobene wo ho nti ade na kuntunkuni birisi di a kire ne buroni ri ba yo a kire ne buroni ri ba ye na sabre na nanu kuntunkuni no ni ye hye ye de aduro duebra ene ye wo ne ye de ahye na ye tututututu o se ne obi wo ho an na adwuma no so wo he ntoma abrewa ene ye be hu niema pa o cause kuntunkuni a wo kan de cause say ye see ye kuntunkuni de ene na ye ohena wuntimi mfra ntoma bia also nso fra kuntunkuni bi wo bia na okay wo bia ye no ye de akire nyina wo ko bia wo fra bi no wo hene na mfra kuntunkuni ene ye be hu niema because etoda ye comment sha na ahwe ahemfo ni bi kuntunkuni tim se echa asante man da akonwa no ho ansa na wo be di ahene no ebinum ese yi ukọ ye friend say Syria
any past time for one month talk na one mo kono bomb na omo toto no e we rack no ese bia bo apetim na mu otutu tuntoku obi kura head aye ne de sa ebinom nso de no kura ahoa nhunu kuntunkunu tuntum no nhu ese eya ye fitaa bi ni ade sa epun egu ha mani nyina abotu pa adaka ma che ti ha me wo ma yi asase hata atemu cause emu pampan be nu edurum ase wo mu di nu edurum na ni ye kan abewa ne enye me nwanwa se e bia opem so se entoma adi ka ba Asante mu wo mu di dua na ye eyi no chenchen ai hara wo mfra no bi de se na eduru ho a ebi hunu de ye kro ne de ye ba na se we nsu ebe hu amamre hu amane pa o e wo so obi a pa ni behwe bi okay nanka we tete no ka wo mu wo ahodwum bi a ka utimfu fra ntoma we ni wie mu atutuo na bi kura mu atete we be ya nsamamba kuma ne ntoma titio na seye wase ne ntoma tete a wadawo mu we be ya nsamamba kuma na ne ntoma titio wow entoma no mu ntokuro say ya say ehonyom no owuo be ya nsamamba kuma ne ntoma tete odawom hey abuja ese fonyini twa mani so se ye hene santin ni otumfo se tutu pe frantum emu otutu na emu atete hey ni ye bodo dwum wi e de mpanyina asa na se satem we no obehye che na eye tuntum no meboa we no obehye batakari kese ana sai ye no kuntukuni dano won hye batakari kese okay be fre kuntum okay matese batakari kese no kra de omo nhye ne sa no de ye hye no ko nse obesi ade so no se bia so ho se ne ma me firi mu no o he ai bibisa no ye ni bedi a wode kwaje ne onu owu kokon okay ti yenhye ne basa saa se bibia na wafa e de ahye ye hye ne ebra batakari kese no na opoku ware katachi na o she wodi hyase wa akonya no obia wodi bibi ode ye ya ese ye de kai no okay abrowa ye sorry so na yakọ we eya mamre ne amane pa na ebetwa egu no enti oye santini ba Ghana ni ba abrofo kura eba na nya wo kura wuti kurum ha no na se wo so obia ba na wo behwe bi abrowa we no etitwa bi wo ma na obi be kan ba hye dem be kwa kutwa atini ade etitwa bi ani se ye wo ho die saa ne mai die na nanu obia ti bibia ase obia ti bibia ase na nanu ye to ho ache o ma mi firi mu kura saa ne mai ama ene ni nso nte se kane a na ese menhia ehu ni ye too much o kofa wo no ho kura na opem so abiem obia timi ba behwe de ekoso ene ade se wo ba obedi hu ni nkwa asa obeba na eja obia wo ba bi e waso ugina na won koye wurawura mu ko yakaka bensema pempesem okay ene etufu kakra na yenso na nse utufu ekopa ti we ma inki nkum na emse mmabunu no ya na omo pa futu no na ma inki no enkum pa ni yensore nko efutu asese mi wo ede ma santeman titu ye mebaawa ye mabunu ye merante ene ya pani manom na mpanyin si ye ni nam nyaja na mpedubo no dwom no wo se bra ye keka afie no ye keka ma adampa onipa da sani wintira ena me to dwom tie mu asem fa bi hye obotom ni team ne fa mu aba ene asasi so hayi a yetie pa ya Asante memu ye Ghana memu ye wiase ya yetie ade edika ne so obi a menene na ho
fi se wiase a yetie ade a emu oduro pa se ene se wi sika we nipa ye bo ba wiase wini ahoɔdena sonso ho ma wani na ho na bere wo ho ase nyansa nimdie se winya saa ne yema yi ka ho a de aka nyina ayɛ nto atoa mate abrewa ebi a meka yɛda ase pa ɔkofo pomano no chechekunu no Nyansapo de yɛfrɛ ne sɛ Asante nwoma ɔno ne yɛni ne bedi nkɔmɔ osoja ni baako edi yewura Asante hinachi me refi ne din papa WO fache me refi din pa o ka sɛ ya modi na so me kan no wonnim ho dada wo sɛ wo mfa Nyansapo enni agoro kra ogina opem so achi pe ade bia no obo opem so ban ɛwɔ menhia papa me chia pa afei yewura danso Appiah okofo no oye osimpiti mprimprim nufuta braba amansan nyina enuma no kwantimpomu nsanso na hia amansan nyina papa ajanka ne awisia nyina enyawo a enka wonu buada de e ka che woni se nyankopɔ onye okese na onye okese na nanom nhyira wo nsa no adwuma na wo nkoso ama wo kwatenten a ahoɔden so ewo mu abrewa danso dinero ma minchiro mu woni Appiah wodi abrem enya Appiah danso abrem chirim ne dananso ye wo no bosome nso asa wo brem ti ansana obenya ne honam pa nyini abeye dipa no wa brem na ne maame a wo tete no ono nso abrem ne danso nti na abrem te danso abrem ye wo ye bosome nko ne de ye bosome nso enya Appiah enya ya kana Appiah ma chew enya Appiah wo aya de say na me koto say obi ka brofo ne obi sere na aya na ye me ya say ade a wo ye mani awu pa cause mia mi krom kasa ene mi krom amamre ne amane wo se mi hu mi nim enti me ka brofo na mi tia nya me ya fi say ye obi de bada ha de mia me de wo senka mi hu ene me hu danso abrem enya Appiah na owura no nim no ni woni awo what did he da Martin di ankasa na mini mu no sa okay se wo bia ye wo no bosom yesu bia ye frɛ ne danso okay wo yo ba wo ye danso ha okay ani na danso abrem obanyini eze udi no mba cho so watwa na Appiah ma sa akosesa no wo nkrata mu na ye na abrem owura no na ne papa chechiri kura friends e bredi no eben kranza bona puye mantem krufie afasha omudi na fibia no ono ne papa ene de baaye ne papa ena sa abosum ne nyina esi ne naso na oye odefo okrom ha no mo a ohu ahiafo mobo ehu anyanka mobo abrewa anopa uko ne fie a ese ho day care o masalai o mo banso anyo mo nko obi ane ne ba edi akiri nya so mo bechia na ko mbechia na dwo musika ese wo de wo muka ne ye be da no ye ba aka dan na osaye dwadini businessman a waje abaso body bebre na anu kura enche okoji bi a enmunyam ni bi ka Asante hene Asanteman ene Ghana man nyina obo ne homode onyini nso danso abrem ahwe mfinchi aduonu mu nya se de mimisi hunu no de obenya nso de ane ne wahwe ne ho yie pa oguso a wo konkoden edebwa ke bibi kakra fa kire wura ne ne nsore nkoy yo de me ka kire no ne se na basobo no na wasi yemie nwa wo hu na wono ankasa nso wo hunu gina bra enyankopɔ de ri ginaye sese woda so ho fi se eda bosome nson ma no anye wo mu nyina ne yiyi na minhuru bosome nson ba so a waye nipa genjan da wonya be yiyi a nyankopɔ so ne mu pagya na ba so pa
nti wono nso de nyame e de adom no na wonso wadi bi dom afoforo no aya de hye nyame anim nyam wonkoso enye ne saa na obenya ne chesi danso hwe oda bia owura danso hwe oda bia enti ono nso ye ka bia mana asi ne so se ye hu se wo hu na emu mo hu yi ai hu yi o hwe mi na wonim wo hwe ono onim nti ye pese onim wo eti aja bia say video ni nyina wo hwe enti we nso wo behwe ene de ma tu di ene de wa ya tu di foforo pato ya abodoma foforo kra danso abrem bomoden minim se wonim abre batu wonim no enti nim no why na yen so so na yen ko mi di dem se panyini owusu adum ya biam so de maka di obenimu pa obenimu yen so na yen ko bomoden share video subscribe na like na for wadwenche so efa eto ase efa mame ya mamu ni hwe Procession. And he's gradually turning toward assembly. Yabusha, I don't know what do Jabona say every aha enemy. Ye Kuntukuni no hankasa ene dwumadi no ekoso ankasa afei no opun so abadudu amanhema abrepon edikrofo enintini etwetwuru amanofo wonu nyina atrase dada ene omanfo nyina bambo wa hanzo de emuoden papa asrafo asojafo dujadwuku ye fene seye womo akude ayarefo kontem so bantemi ambulance service wono so e wa hanom pese obia wo so boa medmedi ti kon kan die womo ayentoto ama obia wa hanom afi no hene e ba betena se na dwumedi na nkasa ahyase
ohina nya ba betrase na se dwumadie ne ahyase ano no ma revi se dru satemi a aman hene no ma eba no ebi beba bechia abrempo no adehie no amanyofo no a wo mo baaye ene ni pa titiro bi ehye dato nsafra wo mo nya benya akwanya aba bechia ohene ene ade enne eye eda ma revi se United States of America wonu museum ena afeyi United Kingdom wonu so museum a Asante akrade a wo mo ekum wonu sesaye ebi ye che ebi ye nsekanom ebi ye ebuanom ebi ye agudie de tototo yensa ni nyina mu no na eye Asante niema maru mfise sika botene o mu ria di free ha no enne ye kasa sika na nye sika keto a ni nyina o mo sesa di free Asante ho no American mine de ne de o magye atum se o mo de aman ye preko pa enya de o mbeji bi mu e wo mo se wo mo se na ye wo mo ya ye wo mo ya pa so mo de sa de ne ba isan so mo se ye wo manwa ho a ene wo mo de je wo mo saka anwe se mere bi duru sei emo mu nya ne me bi se di free Asante ho eno nti wo mo sre opemso ene Asante man se sa ne ma ni nyina no ye ma wo mo enye ne replica se de broni be ka no ne seso na wo so emfanto wo no museum ko no eno no mo sa aman hema no ena wo no mo echiachia yewura eno enti enne wo mbeba bedan ne di ena wo mo ba ye wo mu guso a wo mo nyina echia kama Nyansapo kasa mfonyini so nie bomode na subscribe share na like papa ya wote ben otumfo se wo hwe ni se ya obeka sa wonse ni fa so no wo di video kura chinya ni mu eba okwo ya sa kwasi Appiah pa o Ghana Blaster former coach ko ya se de papa se mo amohwe mo wo se ni na mo so mo de egu a mo betimi aka ma mehu se me di no kura na se me di ato ene open so afa no yie ne nase no ya hu ni se ya beka se da fom enye ne maketo a ene gugugu ne nase ewo ho emu odu pa tinye nwa asa ahemfo no ba ya na isuso so yo moji o motata channel so nyi obia ne betinye nya akwanya abedru nanim obi won ma obegina akiri no akoto na wachia saa na sese baabi adwom koso abrofo no a wo mo nso ba ye bi ena echia no abrofo mo nso ba ye bi ena wo chia no we ene Thomas McKay a wono eye historian a wabe pa ewo Asante abakwasem ene adimu no obeka ya wono obekire history no book a yewura oprempe agema wodi kan tro ye no wono ena woye editing wosemfu a wosemu ema niema eko enkan bedi ka aka se nyi obi a na betimi afo abechia enti binum beforo binum so begina ni mu no mo ase wono mo aka no ene be we enye nwanwa sa abrofo a wono mo free United Kingdom NEC Albert and Victoria Museum omo be dan ye na edi wono mo na echi What are you doing? I want to cry. Hey, ask me. Now we're gonna. Hey. Boy. Mani koko. Yeah, Asante for him, all you
Sadia mekan no enema na eya asante akora nema egudie egudi abrofo ne nsem a omode bae ne ebi ena dwaben manhene edi animu a abrofo omode bae no wono woda na edi na omode ache ne nti ye ne ane ye ka no se na mufiri se ye boa ene otofo no se dance ni wa bruchi eno na omode agugu ade mu kama wo moda na edi edi ache sante Hello. What can I hear? What comes to us here? What does it mean? A big deal. Mama, Bagina, Appiah. Kano. Kenya. Company Abenezer, Vice President Dr. Muhammad Bawumia. Kenya, Speaker of Parliament, Honorable Right Honorable Abambabin. Kenya, Yura before Wadi Omai Suda. Kenya, Yura Johama, Wadi President Eda. Kenya, Yemiano Nabia, Omfri Fowler Museum. A free University of California, Los Angeles, UCLA. Appiah again, Ebenezer, Asante. Now, Sarah, when I did the Grand War, 1874, no, free a brother. Yes, symposium or tech. Book launch. Symposium near Chester, Abacosem, Appiah, who sit here. One of my Asante and go. Now we are the cassette. Adena Asante, Yanni, Rodney Koya, a country of Esa German is the home. It is a way, Asante. Our Procession resilience. Yet to me, I will be able to say, yet Appiah Fua, so while to me more day, now Pajama, now there, I might be a year. If it's a name, I have at the Pajama, saying, Yabano, Yabian, Kaka. No, 2 4 or 6 to have a view of buying. On the other side, Sir, Rene, Eddie, to me at the car, at the Padian on the dear, only to me, or the Casa, or the Pitamudier, or Professor Tyler, or the diplomacy. The entrance and entrance, the Appiah, Reno, or no sooner, collection is never one museum, Professor. Not as a Banati, now, media, director, also will be the Kaka. This information was clear. We knew that these objects needed
to come back to your majesty and to the Asante people. This journey for us started over 2 years ago, and it would not have been possible without the fundamental contribution of Professor Appiah from Tufts University, who guided us at every step and helped us bring this to your attention so that we could plan the proper way to return these works. I want to also acknowledge my colleague, Dr. Rachel Trainer, for navigating the complicated shipping logistics at exceptional speed. We're also grateful to Mr. Ira Adamanua for assisting with government diplomacy and quite literally clearing the road for us so that we could bring these pieces safely to your majesty on this day. These works are now here and forever return to the Asante people. These pieces have had a long and troubled history, and they are witnesses to tragic moments in the history of the Asante Kingdom. They are also a testament of the long tradition of beauty, artistry, and craftsmanship that have made Asante art famous throughout the world. We are delighted to see them come back to the palace and to the descendants of the rightful owners. As we return these objects today, it is our hope that this will not be the end of the story, but the beginning of a new relationship. Museums love to shine light on beauty. At the Fowler Museum, you will no longer have wonderful pieces on display. We are honored by your offer to have replicas made for us so that we will, however, have the opportunity to tell our visitors a better story in our gallery, one that does not glorify the violent history of the past, but foregrounds respect and highlights the contemporary importance and vitality of Asante culture. My colleagues and I are grateful to Your Majesty for allowing us to present this work to you on this 150th commemoration of the Ceremonial War, and look forward to collaborating with the Palace Museum in the years to come. Thank you. Eti American for the woman de beba United Kingdom so beba be kire wo no de se de mahu se e ko no a sa pepepe e wo e hono medical can say American de wo no de ne de nya de be ko bium e ye de ya je na so ma remfi se e ye mre da ho ebiase nyina wo no obi ko da wo fa wade a nya de e de ko bium eno na ama United Kingdom e ka se emre da wo no krom no makwan se o betimi adane no mo de amaye na so betimi de afami ebi no ena wono ede aba omode aba beche nti se kan se aba bedura otrofo se dance ni wa abuchire eno eno mo se ye di mu a ye de e kire kama eye ade sombo pa enye asenketo.
Casaphobia, what ya Fabre, Casaphon, so it's also medium, and Casaphobia, what ya Fabre, you remember, say, crunch, I get the perfect, they are so. It is with the deepest humility and respect that I take the microphone today as we commemorate the 150th anniversary of the end of the Procession War, the war between the United Kingdom and the Asante people. Whenever I think about the long, deep and complex relationship that exists between the kingdoms of the United Kingdom and the Republic of Ghana, it brings to my mind the Adinka symbol of Sankofa, which teaches us the importance of learning from the past. And as we do so, we must acknowledge the wrongs of the past. So today, with the deepest sense of gratitude for the warmth of the relationship that exists between our countries today, gratitude for the fantastic collaboration that shows itself in so many different ways. And today we celebrate the collaboration between the V&A Museum, the British Museum, the University of California in Los Angeles and Minster Palace, which results in the return of these very precious artifacts to their home, to the Asante Kingdom, to the Republic of Ghana. It's a long and deep collaboration that involves training, capability building, and it will continue well into the future. I'm grateful also for the wider relationship that exists between the United Kingdom and Ghana. It's a relationship that is as broad as it is deep, stemming from our shared respect for human rights and our commitment to the future. It's a forward-looking partnership, but we can't look to the future unless we understand the past. So I say thank you, Medase, for the honour of being part of this ceremony here today, and I give thanks and look forward with optimism to the strong, warm partnership that will strengthen as we move ahead together. Thank you.
mo jamba ni funga. Oh, Sonny Glorious Meditate. Oh, Sonny Glorious Meditate. Jagwada na de setting. Jagwada na de setting. Sibe kumraj mo jamba ni funga. Akusibe kumraj mo jamba ni funga. Jagwa fisa eframpo, dem ni famisi. Jagwa fisa eframpo no, dem ni famisi. Senti twa mo di nyarusio. Senti twa mo di nyarusio. Na musman kabo punto akosoba Ghana no Asante mamina. Una na musman kabo punto ni kosoba Ghana ni Asante mamu. Binya sabi akobe. Oh, binya sabi akobe. Lagwa bakana ne frampo, dem ni famisi. Lagwa bakana ne frampo no, dem ni famisi. Ema jabi da ko yedunge. Ema jabi da ko yedunge. Yelo na ya kubo ni da mo jambo. Yadum ne dia kubo je da mo jambo ni funge. Oh, tosika samana jidakunge. Oh, tosika samana jakunge. Jabio baba ko nyum flower. Eja kuye baba ko jum flower. Saji fe frampo, dem ni fa o. Saji fe frampo no, dem ni fa o. Oh, saji fe gunya gwasinge. Oh, saji fe gunya gwasinge. Present na de kasane. Oh, present na de kasane. Wo gru wale to mo de me fa gunya gwasi ajum na chemera. Who can answer him on a free mo? When she will share. For penny or Dano or Baby. Penny Dada present for Penny Dada John Dramani Maham. Buying penny for Yenia, the buying in around. Any Monson in around. Mijan Nehiman, and then Urania Santiman in our name. And Mamunia Papa, a 2 years suffer most of them Rami in this Alpha shade. And they are Rehoni and Niger. I read one say a tear baby and Cabroni now so over to share your cross of Bessa no. Yankoni Chrome Yankano Yantian and Mrapiara. Now so what person or no what's any dear Monty or say Asante Appiah Ghana man 90s young Kwani and one coquan. Sabra Ghana for Fabi at the woman at Dada. Nunti or then crabas or person and an abishia. Nana would Nino Nadia Sama. Mammy Kobusana was one person of them on a bar. And Nunti, and I had one person of a coon. The Inquisition in Musana some crown. They were forbidden idea could be a buy and on what they assume you one. Yes, a one pento could be a monk of Rasam Cronka. To a new free aqua, Papa, no more jacket. Tiana said, I'm more person, Mobaba, in senior, Yababa, Niabaco.
Asi change na ne say Asante afa nipa ewiase nyina nti won prem ya nya ne sa. Na tre ko ba biara. Na yes yen ko oba ya o mo ba ye betwi pa so be hie bonsu aban e be wie mo ne ma nyina. Brother Brony Penny or buy our true book no casa. Tom McCuskey. Okay, was Sika Conqua will move here free her. What they call Casama Answer Pima Hanai 400,000 no more fire. Was in Nay or no walk was in Nay, so I depend Nessicamoa. And just a Procheska or PP 2 billion pounds. Nankayo. Running no try and one a Canada. And did not Asante dynamite. And so a buyer, yet in a Muapa Bedru Ghana. Ghana and so Zabian San Ebano. Now Asante dynamite. Onwa mi wafa kwam chichia osage my brain product me ne lawyer kwam chichie ayi kwam chichie friend no Joseph Boachi dankwa onzo na woni ni din ya de kro kwam chichie sa e ba so ye pre independent na ye de yenka ho na ho na bono bomo bekase nana mienka ho beka ho mienko unity state yemmom nye baako Yenya ya otesa broche himani ya prime minister Yenya wo Ghana abakoso na ya se de ewrafie Tinei ya wo haya Ronino Kwan kro fa so ba Asante member say ya o hie na ye gina ha ye kai Enso Narrate chiche ne say enadua yara eniema ye wi aye no ebi kopie California museum mo Omo te ya no mo say dabi omo de niam aba o museum ni eye maku pe omo de ombe sa de ya de abe ya nana ya friend of Prof Narrate oni aprofu di nkuta ho a da no om de si aeroplane mu na ye de aba ye de a kire nananom o jesi abema hu sa asem na si yampa ye fam ye nema ampa na hu dance ye na bedru na no ye gusuara me bedi ade no afi na mkwa broche him afre me
And also me call British Museum Korea. Mam no mu din kuta ho ye nema e wo ho. No mo ka say emre wo ho nti wo mu ntimi mfa ma yen. Ezo ye beto aso edi ho kuta ho. Appiah so na dano me ya etwemu ya fe etwemu na approach hina ye dini siko fro to ne nsa frem me. And no can na ye di kan ho to me kwa mesa ko British Museum bio. Ye ko ye nam sa no mkodi nkuta ho se ne ma no da wo ha no me kra Asante my kra wo mti mo nwene ho na mo fa ma yen. No yes emra nti enti na so mbetimi ni ma ayen hihye. If Abronia Professor McLeod won so wapa ha be ya Asante se ma be kira de wa ha ena me na na ifo agimadu ase ne mo ni wo mu nto aso ni nkuta ho. Omo to aso abusu me ben kroni na ebe ba se afedi omo so apre se enema maku aduasa mienu omo de bebre na emom ya de bo ebosia na ya de asi ha hwe na eche ya sa de omo de ama wo. Ya de family ne ya de aba kakra eche ya sa de ama yen. E ka che me nam sia matia me fa no sa. Na ko ya mfie wo ha aduonum ne ma na yesi ade be ma me a na me de abesia se mfie mienza na bia ya sa ato aso mfie mienza am se ne magine za na me manfo ahu se am pass ye be fa ye ne ma ko na ni. Ye nyina be ya me hu se nura na ye wo bibi na bibi nti ni broni apo nti na ma ya yesa. Enti menu wo mo so aka se ampa mo apre so sa yeso ye bedi mra no so ye bedi nhyehyɛ no so na bibi aye kama. Chairman, me can we am me nana mu nyina ehunu se Asante that ase. Mfie wo ha ne aduonu ni broni besa ekro no. Na fie ye sikadade obia ne wo timi de nsa aka da. Atue ko hin na de aba Asante sikadwa obia nsa aka da. Enu ne kura Asante my kra. Enu ne asamto ne na Asante my abo. Na seske dwada tiase ne wo ho de broni antimi. Obi ani ho obetimi. Enu na me pasa me nana no nyina de hu za Asante my da tiase. Nanan mu adi hu moja na koje maye. Na Asante aduane aye da sika aye da ye noya ho. Ya baji sika ton. Ya baji sika ton. Nanan mo so anyesa.
iti nei mu nyina ran fan hyem mu se o se mukum ho de gi Asante man Mrantia ne maba ne nyina nya do ne nya akoma pamfam Asante man tede na nan mu ye no Emba nyina tumi twetwe di agina ho ma Asante man Sana me hwehwe free me nanan mu nyina ho Sese ya ka Ghana ho eti emumra ne nhyehyeye ye di so ne mom dia wasa Ghana fo hunu ne se wo ye dan wuntumi asa nni Asante free Ghana se muda Amonyofo asofo when wuntumi nni Asante free muda So cast over years and tear from what the time better ye, a baby also. Nunti, Mommy and Fat Dog, and come home the answer. Yanni had said them for potty Asante mine, Yanya, ye. Yeah, they Johnny and Cabomon at here. Minanan was on going now, Minanan, Minwa Mutia fair. I'm going to form in the Tia Mamma baby at your friend. I'm going to in the form in the Tia, my better traditional council. And 24, and you know how Timubi. Nadia Boneni, a drop penny and chair. For babies, open your Asante Town. Not dating the extra the winners of the time Asia. Omian Bakuni and found Morgana. A man your crony who's at Asante Nima and ye. And name it is Shemugram, Munyama who said, Asante Mada Tiasi. Yanyan the pants in the Appiah, then I had the croyer back home. Name of men, Makwa Appiah soon to see Asante. There was a I'm when you're falling in the Osamu, say. Emre Ninka so. Emre Ninka so. Timomi and Fakuma Panet door and Sama Bibia. When you're to me in a referee, when you're to me in a referee, counts at the animal town. A jamming. Yes, ye are trying to free British Museum, Baba. I see Abusumi 9 in Numno Baba. And not so bad, and I'm not yet thinking I'll be going Mamono. No beer who said, I'm pass out Brofono Bivia and Yamako.
ya kan si yin na ba ya dwumaden ni abo ehun moden ni de akyekire me ya mena yi amratia ne maba ansanwe ni wi no yenya ni nyina ne emfa ahoden fa nye kure ma na na ta ni de chicha Asante na nyina mo mama ahoden na ho na mo fa mu nyansa anka ho ne enyama ni anan mo ye bida yan fie betimi aye Jose medamu nyina se nanan mu nyina medamu ase papa pa na meni mu nyina na eji sa awuda ye damu ase papa pa Abuja na chese aha ena yedi dwumadie ni nyina yedi sie samre ya opem so akasa wie wotufo baabi aye me depa wakan se eden na Asante ede aye Ghana nti Asante nye bibi mfama Ghana sei ena ese Asante ana omo nyina nkie humom na de kura ye no me yenkoso na yenkram na adepa ewofia eye Nyansapo kasa mfanyi suni omode na subscribe share na like na fo adwen che fato ase e ma refi se abato afemu ene we wo ma yenkura ne nkakra na yenkura hwinhwi ne yankotukuti ensan ye midi ene abusua pani owusu adwumi nyame ya adoma kwasi ade di enimi eye akwaside
Appiah bi ya beba je na chire na dum fra no ne ani bi soja kokko ani bi soja ani bi samara wani bi taba ya bia so beba je na chire asa wo blu be bia wo fa no bo mo dia na sa fa no be bia ye ka sei samara wo dia baba brago baby I will be out because ya baby I can say party so baby you put down we be side and then our podcast this is a ever go so do and this is a baby I can say then you know hana denti ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo aboa ntaka na ma na yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame